Pony TV na puthok chariba Star Day haiba program asibu miteng tabiriba pumnamapu ahanba maktada Bandeshori Laishram na taram nok chari. Nasi ekhoi ki studio da lengsinduna leibiriba saknairba si Manipuri matam isaida yamna pamna tanariba adugumlaba yamna versatile oiraba singer amakhakni Kenedy Khuman. Kenedy bo khoi ki studio da taram nok chari. Thank you. Aduga khoi ki Pony TV bu yang biriba koi viewers sing musong Pony TV bu su aibu khoi ngasi wari watai sanabagi thorom masida ko wirbu kidamta hanan thairu phungduk sari yam nungai je Kenedy khoi ki program se hongdok poina Kenedy dagi khoi ki isai macham tang khudok tambiyo khoi viewers ki damakta okay khoi viewers mam gi yamna toina khanbil bi sai haitare ai film Panda Mamada, I film the Lakutara says could all those again. Nakintagi su yening tale, Kalintagi su nung jutale, Kapliva nawasu, Mamana tim kare. Nausung isay satuna nungsina kon kare aigi hanglatia thamoy se nang na karam kan mensin bidauriba sarang laigi omsakla thamoy se nang na karam kan temjin bidauriba Yening tagum nungju tagum yening tagum nungju tagum yam nungai je Kenedy khoi gi yamna phajaba isai amasuni ko habdi viewers na yamna pamna tana ki badugum laba isai amakhakne ado wari je khoi gi makha chatharak tringai da khoi gi Kenedy degi introduction ma chama kha thambina ba haijari aise okhai Laishram ne kai degi ni yumnak Laishram khoi gi sinau humni khoi baba ma baba iming Shyam mama gina Subita mama badi legi dare aduga khoi sina ohum no panaktani yamana nimai aina Kenedy inau bana Govin sina smain ohum leminari yamana jik mayum kai pale aduga Bangalore ma Indian Air Force thabuk to ni nama ada lairi adu inau pane magi inau pine khoi yum da leminari haitare अखोई सुन ताजाबदा हाइदि हाउ फार क्या मुक्की मतिक चुम्बनो दि खंगदे दुबु Kenedy दे के खै कंफर्मेशन अमो ओइना को Kenedy सु अखोई गी गसाइगी मैरिज की लाइन सिदा अदमाइना खोंदा बिदौरे हाइबा अदमाइना रूमर्स ओइ कै वइ खरा दि ताजैबा मसे हाउ फार चुम्बिबनो हाइबा से खंगजेगे मतम पुजरानी हाइदि आई अदुगी एलोप्स तो बखोटपदि लेत्रि ओके यादी यार जाने आई मतम से ओके मतम न पुजरानी बादुना हाइबदि कोइ रoi so हाइबि को मन अदो हाइबा गमदि ओके हाइबदि लाइफ की खोंग चटनी ना कना दि तम्बा गमि को अदो Kenedy अखोइगी खोइना सुम ताजाबदा अखोइगी Kenedy ना नसागी अखोइगी सिंगिंग लाइन्स दा चंगक पसे अखोइगी फोक तगी हौरे ना दुमाइना ताजे को अखोइगी लाइहुदा अखोइगी पेना तम बा मतुंगदा दुमाइना तौरगा मथंग मथंग जर्नी से लापने ना टाइम से की मतंगदा जर्नी से हाइबदि हाइदि करम वखलों दगे अखोइगी पेना से तम लगे ना तौरगा फोक की लाइन्स दा कोई चंगसल लगे ना खनबिरागा कनो तौगी बनो हाइदि जर्नी से करम मतौ करम ना कनो तौबि बिनो हाइदि मतंग थंबियो इसै की लंबी से अखोइ इसै यम पाम सरकपदे अइना अंगाव ngai dum pame aina jo dum atopa interview famda jo dum hai ai yam bagi matung ilaga ayam isai tawjarakpani hai mana gitar khonga mana English isai saga kholaga mai matung tara dum elet gitar khongba isai sakpa composition tawba mayek iba man iba khotpa dum yam sakdan khota sum lakpa hai tare adu matung dai Bangalore da leirure adu thola ganda kaidogge da ai isai di tamning hai tare ai classical tamjira kaidogge gen sum yeng bujida ai hanjana ju hai akhoi mangkana akhoi kanu da lakpani folk ki pena ga to sakpa ji dai na ju pena ga je khong yam pam jagi hai tare adigi aina pena thambani
Zaman sana adagi uzati ken ko zamangi ayam leire ki adagi sai pena khong batame tame lingang bu khotpa adu ai gi moi khusak laksak sine ayam pamis khusak laksa adi koi hik bu khotpagi special in adugi wakhalun adagi aina ai atopa ai composition me amda ik mai apply to ya adagi khan bagi haitare adu ayam adagi adagi tam ke ni haitare. Okay. Ado koigi tiny matam da de koigi folk ka haina rakanda hai tara gadi koigi kahani ahal mandana dam ta bagi hoina wakhalo na machelam me ba haidi mi thama dumaina koigi new generation sing now siki folk ka mix toraga koigi fusion gi type ta phoro ko ti am pam na re ba ko ado hanai matang da di folk ne hai ta de only ahal man khaki sai ni haina dumain long na mi dana masigi matang da akoigi ozam khana haibiram me ko adugi mapadi osalake haijaba makhoi iramdam akhoi manipur poksabani manipur gizida akhoi indigenous oijaba akhoi sai oijaba isai khusak mayam leje adubu matamgi yawn matungina on matungina akhoi mapalum diji influence mayam tawi adu tawbudu phatte haibidi natte tawi adubu aduga akhoi manipur gi border ngak turi base akhoi Isagi Lajari indigenous ki oijaba ko khoi product myam ai resource myam ne identity adun ngak sagadam ne adugi posak se khoi jan haibiramani adu tari aine isai jida hoi classical ju tamure adu matung da folk matung tambani adagi isai je matik hik pokhot pe khar sum option han bai tare isai kano jida isai ina tholoi isai jida khoi kholik hai tare kontok sidane kholik kitang tang kai ngang posakse kanudena khogi manipur folk tana yam hit pa yam ni sakre adu kholik kitang tang yaw je khogi manipur ne soiba yaw na bai tare khogi chumni sai jida khar sum ting sum palanjan ba adu no kam nungai ge da khogi sai style simaina kitang hik pa yaw ni ko haibi adu identity me jare no ko adu gi ju ai sa thanda prop tawjo hai tare khoi manipur gi lejaram ba khoi gi manipur folk song gi tongan ba kholik ma lejaram ba hai tare aduna hena chakhot ba se simaina sum preserve taw se hena jo ina ju pamjai adu south ki da jo mi yeng je south ki da jo khoi sai mayam puthor kum tam digi atopa kai tare atopa country khangde mo khangde moi south ki tang ga khoi moi thin mu khot pagi moi music style moi noi hapsalang mani ba adu ai jo hujik khalak pani se jana mo adu ni manipuri de kai legi kai hujik se khale adu ga modernize no buthok si adu gi khoi kholik kai jo hapsalasi adu ga hujik khale ni ai si dai ni khan bo khan hujik kai kamai to gu da ge khot ka da ge adu anova khoi fusion je khoi kano dagi western lom dagi ju khangde amadi ju khangde adu punchalaga kai mo thokpa ya ga dagi haidi mapalum de tawi moi fusion num tawi haidi amana adubu men oina puri ti moi masam sale jam instrument me am to adu punchalaga puthoe adu ni mangan de haidare preserve torga adu ne ai adu yo khalon man lei ai yo ina di haibidi anauba pot ama khoina samaj da koi society se da introduce to bagum bane ba haibidi sum ngasai ge khoi ge traditional old traditions to manghan da ba but at the same time entertainment oina to season abagi mong ne ba yam nungai je haidi yam phajaba idea ma suni ko ado khoi gi folk te sum sama ga khoi hujik ti di matam isai da su haibet kano torop se masi gi journey se haibidi like folk ta sakpaga khoi gi matam isai da kano to di sakpaga masigi differentiation se how far di kyamuki matik difference lege duga ani se sakpa matam da preference se songi oina di preference karam boina oina kano tawni ai oina di kitang folk way kai way khoi hik po khot pa yaw kitang forcefully sakpa je ai siam na pam je hoi aduga aina expect to bu da bani ngasagi kano je naken tha je hoi naken tha je mayam adung di pam bi gre ai may adugi nang ta mayam bu thaga phunduk sari ai ni sai je ayam hor da jo akan mai khon je kan noi nok sine he tare ka se lai mu khangdi humang so bi khangde mu khangde actor forcefully noi sakuna ta ne ba ada film isai gi dia mu tongan bani na playback hai bi de mu hero man sakta bu jadi ada dato ni hevam moi ko ya mu me pullaga adu mai na
kano tawure puthore ai sao sibu kaina sang chingna su tawi sibu mayam accept tawi gadrane kaina ga ado sona sanbiba amasung mayam sibu gidong chu ado gidong chu hanan thagat phongduk sari ado ai preference oina di adum ai nuai jabadi ngasai gi kidang khonje kidang kantakna sakpaje sina adum aina hojik ko nuai jari haitar haidi folk oina preference aduna folk man little folk kidang tang yaun haitar samna tam aina handak remake isai ko ho babu sai ko adu da ho babu kai ma adum ko saksina ba falsetto head voice ka sina ma ting ting yaw ne ma ting ting tang di hen hap ne adu mai na ga nang sakla kan da ga yaw adu playback di akhoi playback singer oina su dum sapi gre haimne na karamba film da ahan ba playback singer oina sapi gem na do karamba isai oidoino asi panda mama da hai aina sum tazam da panda mana se khoi gi ngasai gi award su phangi ba male ko mane okay yam nungai se duga as a singer oina khoi gi vocal coach se khoi gi vocal khoi gi exercise to ba khoi gi practice to ba rehearse to ba sidi singer ma gi life ta yam thina mandatory oiram gani haina su khanjai ko ado som gi oina di no mada khoi gi rehearse se kyamuk ki adi pung kyamuk to he duga adu haibadi isai ju jing matam da di isai ju chatpiri ko chatpani na akhoi gi isai ju chatna ba honna ba dage at the same time akhoi gi daily routine su kai dana ba honna ba then akhoi gi album gumba natraga film gumba gi anong ba isai kya amagi offer su lakpiram gani haina thajai adu gi practice to ba su kano to ba adu mayam gi time schedule haidi yam tight oiba time schedule ju akhoi gi rehearse to ba gi timing se somna kamai to raga lauthoga adagi nomada pung kyamuk ka rehearse to bi adugi yam nong ba wari im julai gre ria se nong da pung tari ni pan taw bugi okay kitang share taw bi ya ga adugi yum jida ai je aina yam kanna mayam sakhang bidringai da haitare yam tawe sadi ga ma kang de ko ria se dom pung mani tor pujina yum da tor puduna ri yam ma na sum chapani na delhi dum chale delhi jadi mummy ka naam jo lai tarane ma si dei dei freedom wa ne na ko ai mun ta breakfast ki pung tare je da sabu sar ga kana taw adigi sakhi na ya saw na akoi folk oi ka oi taw sakpajina pung baro si de lep thoe baro si de lepe adigi sak sare khole pothare pung hum tar pute mo nong da sum ko patho ga yuk ta khara in dang kan di pung chala ga di tare ada yang ti u heba hadi block continuously na tab ayukun tinga kai thoga haitar khanau ji ekte yarak terni khonjil tholok terni si jala haitar ade khoda na weekend da Saturday da lai adu bo sakcha ina yam tuin li wari ni am ngai haitar na dai khanau ga dre sai sak pa yara roi hai ko adi nang mo de serious yarak tawi pung tari ni pa di total mai nan to ni sine ba ngi doi khanau ya da bana te nang to ko kya da bani ya ning vai da re ko de mara engo de tak pi ge ma man akhoi da ju sei phajana to mana pam jaba adu ko ma man bo ka yam kin jaba hai tari sei mi yam adu mi ne sei phajana classical to bu je no ma da pung am mangai ade pung ani ga di yam thin hen gre samna ham tam da khoi gym sana bu gum ne gym sana bu da mai matam khara pung am khangde adu mai sana ra kan da phajana maintain to ga sacha ga dam sak kalhan jar lai jaga dab je khoina over sana jala ga de khoi masal ju shep ta roi gai ka ni dugi haidi phazar roi hai tare adu mai to na khoi gi ai gi over oi de no bo khana bo cha yadri ne to mai na tal pudagi hojik sai practice to matam kano tar handare aduga sangnai na khoi 40 minutes 1 hour ko adumai na half an hour ga di adum regularly ge tawe tam da aduga yaw sai matung da manung da di madu rest to matam di ware kaino handa na khanau je rest to matam khara ta ka ta rest to draga di khanau je sundu thokre khoi gi kano bun isai bong mayek ningsang wi sakti bong mangjale hai tare akhoi ni chale je pung baru amma bok chalani hogol gum dam da iju na gai hojingan ngan hogol pi haina bi leibni na pung baru amma chalaga je pung taruk tare hogol pa mi ka tholok pa adina
tumjana mohona ni pung apan tara ta gani aduna isai chari matung da ding manung da ding ngamde yam kan Kenedy marak thana ko ngasagi Kenedy na di haibiri na adi ngan hongkale na pung kya ga di hongkat pige ayu jikti han di kano daga manga mang khai daga hogolam me ko ado isai di chat paje normally isai di khoi manipur gi oina di nungdang na nam bataw gale ba ado nungdang di isai chat lura ga theng na su dum halam gani ko ado dum ngamra ba dum kai hani pung manga se dum regularly maintain adu ido som haina gi ba gi yam theng na tum jo hong de na pu da tum jan na ba hotne ba pung tare ma khai ni pan sai din ka thoe ba adu taru still amna short matam le am daily ko hai khara gi he tum ga di hin nuwa gi dra kaina adu hektin ka gi tholak pa ke sari torga hai di as a habit koina adum phan tum thara ga koi relax tora ke tum tha ba ya da ba tum da adu juna sai do nung dang ju kan sak turing ni na ria song tor ga di khanau do mu wahan ba ya da ba khanau je pothari ngoi akhoi gi sai chapun wai du ne aduga yam ni stress bisal ga di khanau na har ba war ba aduga adum ga na khanau ya dre ne he na sakchan mo na ba adu ma soire du ma ina a de li ngai di khangre ba khanau ji ani ngoi pothan ba adum kan di yam na stress akhoi gi yam tina schedule yam tight lo sala ga di adum kan yang ngoi pothan bo lo ji sinam khwaiding laksare khwai mo khare ngasai masal mem do relax tong na ba ai gi oina ni ko ado atopo gi chu magi moi tongan mom le jarang bani ado Kenedy na hoji phauda sakhi be sai se phanadi yam mani haina khanje do duk sai mayam do dagi khwai dagi Kenedy na yam na pam na sakhi be sai ma khatang khudol tam biu ne sai sidani question je answer je haibam khang ji se sai je ayam di aina saksaki jam pam na ayam di sai atappa sakadra rangba or gachu naina adum apa yam pam ne saksai hoi tutti kai saksi ga sini isai di Kenedy gi di na sum khancha bada yam na di lei ko khoi gi nakin thag gi su lei thre degi mai su lakte ko ai di kai hani isai gi di list yam nya me hai jari ba ko do kai hani humang nakin thag gi su sain saksa sapi gre ko adegi haijarak pa kuire da adegi ina yam na sorry ngai jarak pa kuire da ina hoji ko ina yam na pam na tajaba khoi gi ai di ki jaye na ko khoi gi gyanan gi direction makha da Kenedy ga pusparani ga na sapi be sai do hoji oina di ai adu in sak hoi khoi gi pusparani ga adu film ma khoi bidan da ne mai ibe bani adu ga listen to music bibi bani hoi nangi thamui masakai na khanglu bagi nangi na taudai na ngauru bagi thamoi gi ningai thamsin mangamda chinbala sina hai ki bani aina nangbu nungsiye ta seng na nungsiye nungsi mit yeng libi michigi pakhong kaya chalibi nungsi mit yeng libi michigi pakhong kaya chalibi thajasi kadai nangi nungsi base thajasi kadai ai de chinnaye aduna ki jaye ai de chinnaye aduna ki jaye thank you yam pa bai sai ne di viewers na su yam na pam na audience hai di audience sing na su yam pam na tanaba aduga kai hani hektar ubada phane yam na nungai ta ba ma leiram ga su dum joyous mood ta dum bring up to bangam ba dum bai sai ne na ko adu Kenedy khoi gi isai se lyrics se kai hani yam top pa oi ba anamba matam da ngasai ge koi samna hai pada mai su lakte koi adigi nong su chuye paisa su pai de how body chaning hai di khando uda ba but common life common people ma gi like the thuk pa but adumaina isai gi lyrics oina puthora kani ha bidi thazaru da ba adum bang atoina towe ba ado masi je koi gi lyrics se dum ai yam top oi bani na khando ga oina kano to bra na traga kamai to no lyrics se choose to bai matang se
अदुनी से अइना हौरकपदा इसै जे मयेक से तोंगान तोंगान बसुम सकपनिना अखोय यमुंग आरके इमो ममानी इबेनी ओ सिंजे मैदेगी चिरुम लेकाइदेगी माकना यमुंग जे यामे आइगी से या आरके नाक अमरि थिंगनै सुम आइगी सुम हनजे अद माकना अइ काचिलाइमु जे माने जामना पामजब हाइतारे काचिलाइमु या पामजबदगी माना सिंगमो स्टाइल जे अमतंग सकपियो न माना अखोयगी पुल्लगा हाइतारे मैं सुनाते नों सुताये शेल सुपाई दे आहावदी चानिंगी मी सुपते लाई सुनैते तेनु लाई मुकीरिंगै अहिंसिदा अंगां कपली अदुमाइना आइना सकमन तम मान जम पेंजागी बाइतारे अदाइना हंगे अहिंसिदा अंगां कपी हाइजे कइनो याम काइने जो मांगे मंगोंदा दु नोइ खल्लो न हाय मा अखोइकी लिरिक्स की मागी तोंगानबा वखलोन नमजु लेजे अदुने हेबदी कॉमन लाइफ डे टू डे लाइफ दा थोपदी दुम ओइबा बट अखोइना कय हानि खंजलुदबा अदुम इसै दो हेबदी कॉमन पीपल अमना मागी लाइफ दा दुम थोपनी यम लाइन रिलेट तौबा ngमपदुना सो खोगी केनेडी गी इसै जी लिरिक्स से अनमना दुम रिलेट तौबा ngमेबा अदुना मयामना सु यामना पामना हेना तानाबा कनोने ना खजे को अदु हुजिकी ओइनदी हाइदी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से कई कई लेबिरिगे नत्रगा रिक्से यामना थुना थोलकदो जे फेना थोलानी फेना से इना फेसबुक तक सुम सागा जुम थादोकने मे हान फेना कम थादोकनो दाबोनी ने कोई जेम सोंग थाम ने कोई सनी ने दु रेसमी ने कोई ना कास्ट तौबने अदु यामना हंदक 11 ममांग थादोकपगी मोय प्लान दि ले हाइबदी कमिंग 11 सिदा ओके हाइदी इसै दो मयामना सु यामना पामगा कोई सक्सेसफुल ओइबा इसै यमसु ओइरसु हाइना ता थैंक यू कोई सु यामना हाइदी 11 मे से दुम नाइजरगे इसै से तान होइकी दमक्ता को अदुगा कोई एज अ सिंगर अमा ओइना डाइट की मतंग से कितंग लाक्चगे को डाइट की मतंग से कोइना सुम ताजबददी दुम कहनी मेंटेन खरदी दुम तवेन हाइ को कोई खोन जे सीदना बगी दमक्ता अदो केनेडी की सो दुम डाइट कुंबा मेंटेन तौबा लैब्रा नत्रगा प्रोस एंड कॉन्स सिंगदो हाइबदी खोन जे फगत नबै दमक्ता कई कई चागनी नत्रगा कई कई चारगदी अखोगी खोन सीधरकनी हाइबदुना चिंगबा मिमीने अइना अयामजु कनो तो ngमदे अइगी दुइनदे एलर्जी जु खर लई नातोन से अखोई राइनाइटिस याम सारगजु नातोन मही चेनगुम को अदमा इंगगजु नुवाइतबा नातोन जे खर लई अदुगा मी इंग बसाबा साब साबा केम तौदबजु लई अदो अखोई इंग सारा खना खर नुवाइते याम असिन बसारगा सारगजु नुवाइते अदगी साक्षी याम पिक थन चासलगजु नुवाइते अदि केम तबताय चासलगा मो बुजों सबजु लई अदु ngei ने मो खोग मानदब्रान अदो अइगी ओइनदि डाइट से कनो खरा तौरे अखोगी लफोइगुम्बा अदगी तोरबोट महीगुम्बा इंगोंतादा साक्षी मैम खन साद्रे साक्षी मैम साक्षादे अन साव अखोय मैम अखोय मानु सुन चाक पुनबद चाक ओइन सुगा याम चागे साबदा चखुम मंगाइरे सारिजे याम चादी मसाकी ओइन आइजे अदगी अतोप इंजांगुम्बा कनोगी प्रोटीन हाइदारी फन चारे चिल्हाउ थीबा हाइदोइरा बदि तादी चिल्हाउ थीबा हाइजे केमेते आई मना मसिंग अमा नोइन हेंटेन नोइन पोरपा आई सिंजुदी जाम पन जादे नोइन चाय अदगी अखोई पोकुम चिकन नोइन चाय यिनगुम्बा कनो nganu जे इना नोइनमक मोइगी कनो अदुदिन फन साबद साक्तुने याम चाद्रिसे होय आइदी अपा आइदी चाक्ति चानिंग देबा चाक नतबा तैदि लोइन चानिंगे अतैदि लोइन चावा ओके याम नुंगाइजे अदुगा अखोइगी मरा अमा अखोइगी कोविड पेंडेमिक से लाकपदगी अखोइगी इसै नोंमाय अदगी एंटरटेनमेंट गी लम अदु नॉट ओनली एंटरटेनमेंट खक नता अखोइगी कहनी इकोनॉमिकली अखोइगी लमदम से याम थीना सुखनग्रे को अदो मसिदा अखोइगी ngасꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤना ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯡꯒꯤꯡ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ कोविड की पेंडेमिक लेरगसु अखोगी गाइडलाइंस खरगी मखादा खर मखैदी अदुम इसै कइनो सिंगजे चलहल्लेको मसिगी मतंगददी अखोगी केनेडी की कइमो लेबिद अदुगी सुमलप वारी मा सुम इकोनॉमिकली हाइबसु फलमनिना यामना अखोगी आर्टिस्ट अखोगी म्यूजिशियन साउंड खोंगिबा
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯨꯡ 8ꯗ ꯀꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ 10ꯗ 11ꯗ 2ꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯨꯡꯆꯪ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯗꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ 12ꯗ 12ꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯃꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯔꯦ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯊꯕꯛ ꯑꯇꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯈꯛꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯁꯤꯌꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯟꯗ ꯂꯧꯅꯔꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯒꯔ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯣ ꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯒꯥꯔꯤꯗꯣ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗ ꯄꯤꯅꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯏꯁꯩ ꯀꯣꯟꯁꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛ 50ꯒ 90ꯒ ꯄꯤꯅꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 3,000 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯝꯃꯦ 3 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯟ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯈꯔ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯔꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IX ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯀꯥꯏꯅꯒ THA ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯦꯜꯞꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯦꯜꯞꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅꯤꯗꯣ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ओके केनेडी अखोई वारी से हम नुंगाई को अदो मरक थना ब्रेक मचा am तंग लौमिनसे व्यूअर्स अखोई ब्रेक मचा am तंग लौमिनसे ब्रेक मतुंग तराम नौचरी केनेडी अखोई वारी से हम नुंगाई को अदो मरक थना अखोई रैपिड राउंड क्वेश्चन मचा मतंग हापजगे को अहान बसिदा व्हाट इज योर फेवरेट डेजर्ट यामना पाम डेजर्ट अमा खेर है तन खेर दुगा what is the best compliment you have ever got हुजी फौदा फंगबा best compliment बेस्ट ओइबसे तुम कोई नेसे सपिर को हाय पदा तुम कोई ने इसे सकपदी ओइबी ओइसेनु को आइबदी अखोइ जु केनेडी की मखोन जे दुम हाइदी मयाम दगी टॉप टॉप पनी ना दुम तानिंग ब खोंजेल दे दुम ओइबा थैंक यू अदुगा बेस्ट फैशन एडवाइस you have ever got मसाना न लइबो होय मसाबु नालदी लोइन म फजाबा गतनी दुकी वाती अदुगा describe yourself in 5 words खितंग सांग लौदोरे खनबे मतम दो ऐसे कनो तबली खनबदा मतम संगल्ली खनबदा सिजु अखोइगी को 5 words आइजे खनबदा मतम संगल्ली अदुगा इन खनगिबो खनगिबदु
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦꯅ ꯈꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯩꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ tell me the nickname your parents used to call you when you are child ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯣꯄꯣ ꯀꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅ ꯄꯣꯄꯣ ꯄꯣꯄꯣꯅ ꯄꯣꯄꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄꯨꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄꯣꯄꯣ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯗꯦꯐ ꯑꯦꯟ ꯗꯝꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯧ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯤꯃꯥ ꯀꯧꯔꯒ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯎ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯧ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯩꯅꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ have you ever stolen anything ꯆꯩ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯊꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 2 ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯑꯩ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯅ ꯐꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯨꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣꯅ ꯈꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ Okay. Adagi, what is the first thing you noticed about someone when you first meet them? Mi ama thengnaba matamda ahanba konina notice kay adudi ai observe isa thana observe tawjadi aina kasu khande mi do mi any learn khudimam ai dum kano tawge mi dum face tawge khotke haibagi kano dum tawge aina expect tawde mi khudima kano person ni tongan na tini wangang sangang ani mayo wakalon ni tongan na tani adu mai wakalon du nok mai torga dum face tawge khotke na adu wakalon ni leje adu notice tawbo dudi ai adu mai na yam kana maji hana kano tawdo previous tawdo adu di han tawde okay yam nungai je rapid round sida su ko participate tawbi begi tamang ta adu answer ga isu yam phasa banga ta pibire ko ado ngasai gi khoina khangjaning ba makhatang di as a singer oina di dum leibire ko as a profession but apart from that atopa profession da kahaini khongda gi haiba wakhalon ga di lebi bra aduni ai ngasai pan mu jawjara ne ba ai my financial market akhoi forex trading ni da haitare adugi da ina penam manung da ina kano ix ki da ju tha da ju ball trading ni da ju moi sum tamapudi haitare aduna adugi da dum professional dum sang ken khalle kaino hatan ai ju financial le khoi gi backup so laite hadamina ado Kenedy khoi gi Manipur da di artist sing gi lairiba kahani hujik lairiba moi gi stage moi gi condition se ko Kenedy gi mot di karamba condition de lei na khanbi ge aduga madubu improve tawna begi damak ta government ki side te gi mateng leibra natraga kai taw hanning bagi apam badi Kenedy ki wakhalon de leibi government side tagi ju pi haibagi pension plan pi bokot myam am lei adu condition criteria myam ji keto hem tam da artist myam je akhoi gi national awardee amasung state awardee oigedam ni but sahi kya surba ni humpu bunga surba okay adu di sahi fu do akhoi hingadra di khangdri to adu maju lei ai haibadi instantly khoi the backup piba ngam da ba na traga kano to woda budi di leite adu di leite ba khoj ba aduga akhoi music se ware aduga akhoi artist se isai sakpo khot pa je akhoi lei ba khara ji lei natana atopa mayam ju lei atopa mayam ju lei ba mokhoi akhoi gi struggle to mayam ju lei ne adubu akhoi na phangni ba paisa se hairaga yamalli hekta harakpa yamalli hekta harakpa atopa compare tawrgadi mapalong yangadi su yamna pi haitare amount yam pi ado mayam da ju tainaru yaroi kaina da sidi akhoi gi chatnabi da koina thain dige dum laabane adu hengalu na dare hengalu go ha nang hemalli no harakadi ado sigi je
solution je ai khalle khan baje thokri hai dare kaina dan da adu da honi ne ta khoi public ta hairu jar public ki sumagi khoi gi mayam digi kuina chana ba ma la bani ado hoi moina khangbi da no haidi khoi gi pesa je moina khatpira je khola je artist ki ko no je ko se kaina ga khoi masen punsala ga di khara understand tong mina ga di adu je na phagani natraga khoi gi charity to bora thaine gi khoi gi board ta to bam sung thendragati hall daga khoi gi ticket ga thar ga to bodo hoi adu gi sana bim la ma khoi gi smile ko chen chen ma chen ta ba adu mai na chike charity gi am chong chong thar ba ma adu phare adu tharing khalo khoi manipur je kasu yang kana 29 lakhs la population je adu ta da different community jong oi adu mai na julai ado khan bada yam khalle ado yam kana thokri kari tawdunu khangri hai ta koi gi samna hai bada manipur gi economical level su mayam ga yengaru ga kitang afawa ju oi da adu mai na name oi bani na mayam na su dum haidi kai haini simuki range natraga simuki kaino se haidi set tawba ngam da bado aduga thaine dagi chanarakpa khoi gi kaino ma leiram banuna adugi stereotype tu thugai ba ngam da ba adu ju ngam da ba adu thugai moina mu asmoi ekta yam da phaw hoi adum negative da pila khidra adugi yam khallu mutung da sidi na aise kan hoji khallaga dum nei ri hai tare ado khoina manipur ji wang majida hoi sana dan korea gi sei psy gi sei je ko whole world maron ju khangde oppa gangnam style da thole adu mai na ga khangdaga su taning majida pokda khogi manipur ji wang majida tahan ngam aba adum kanda di yare okay haibedi koi haidi music hais da bo koi gi loan to understand to bagi darkar ta deba the thing is akoi na koi thamoi de gi ta ga dori bani na music tu na nungai ta raga di akoi gi khut pu kano to bro na traga tan thani bai sti masana dum ta bani ko yam nungai je Kenedy ado marak thana Kenedy de gi sai ma khatang di request tau zaninge akoi gi nungsi de haina ifam da haibai sai do dum khatang request tau zaninge tang adusu aidi lottery faure na khoi ngai gom tamna direction tv ba kanu ine di audio ine di release tawraga video ine di tho hu tre hetare hoi da to ni heyom na kana music video bani nungshire haina ifunda chinbang mukta hairamu omchak na lay horadaba nangi wahay na khara falani aibu thimduna thamlanu nangi minungsi aduna waroba lay hodanaba aigi thammoi asida nungsida singna hairamu mai thonga wabulamda nungsida singna hairamu mai thonga wabulamda ho kraba matamamu ghanna ningsing handuna khanghodaba mikumada nangi ming panduna nungsiba buya kai handuna thammoi wahandanaba nungsiba buya kai handuna thammoi wahandanaba nungsida singna hairamu mai thonga wabulamda nungsida singna hairamu mai thonga wabulamda Kenedy yam phajana su sakpi kre ko aidi yamna aina su yamna pamna taza bai sai yam khangni ko ado Kenedy khoi gi loisilak pa oina khoi gi Kenedy gi maikai de gi khoi gi youngsters sing da hogalak le ba youngsters sing da khoi gi isai gi profession si da khungda ningba natraga khoi gi isai bu pamjaba mayam si da Kenedy gi side ta gi pining ba advice ai advice makti haijaroike punna khoi khangminaraga akhoi punna chaminasi akhoi gi ngasai ina haijaki ba akhoi gi manipur gi
Manipur की अखोई की बाउंड्री जिम दिंग दिंग अपनी नसी अखोई Manipur दलाई जरी अखोई रिसोर्स में हम जिम पान द पुथोगा पान से द तहन नबो इन ngamba ngamna bo hona mina se ai tare अखोई की न्यू जेनरेशन में हम जी टैलेंट जम लई अखोई की टैलेंट जम लई में हम जी थोले अदो म पान द अखोई की एक्सपोज तो वंगम मगदी है न जो अखोई न जी है न प्राउड हुई जगनी अदुगा अखोई ओजा गुरु ओजा अदुगे मयाम नुक्सिननबा होनमिनसी अदगी ओजा अमसुंग ओजा गुरु मयाम से सक खंगना चमिनसी हाइतारे अदु खखाइजगे यमनाइजे हदि यामना फजबा मैसेज अमा खंगनेको मयाम द बीबीरी से अदुगा केनेडी बुसु अखोइगी पोनी टीवी की स्टूडियो दा लाक्पिबगी दमकता चमलब खुदोल अमा खकिजै थैंक यू पोनी टीवी अखोइगी पोनी टीवी बुसु हनन थागत फोंदुक सरी अदुगा वीडियो मयाम बुसु काखन बुसरी थैंक यू पोनी टीवी ना पुथोक चरिबा प्रोग्राम स्टार देगी थौरम मियेंग ताबिरबा पुंगनमकु बंदेश्वरी लाइश्रमना अमुका हना खुरमजरी My